Evo, 27. studeni 2017. godine u stanu kod ćerke u Zagrebu. Od 27. nojabar u doći v kvartire Zagreb. Сегодня изменю эти входные двери в квартиру, деревянные, с протупровалnim. Izmijenit ću ova drvena vrata, ulazna u stan sa protuprovalnim vratima. Letvice ću skinuti oko okvira s vanjske i s unutrašnje strane, a onda ću izvaditi stari drveni okvir vrata. Izvadio sam rubne letvice oko štoka s unutrašnje i vanjske strane vrata. Вот вытащил рубные деревянные на окраине штока двери, оквира. И сейчас продолжаем дальше. Evo, pripremit ćemo sad nužno potreban alat. Вот им приготовим все нужные инструменты и будем снять эти старые деревянные двери, входные в квартиру и изменить, монтировать новые протупровалные. I skinut ćemo ova stara drvena vrata i umjesto njih postaviti protuprovalna. Evo, pripremili smo sav potreban alat. Вот приготовили все нужные инструменты для того, evo, za montažu, skidanje starih vrata i stavljanje novog okvira i vrata. Pripremili smo sav potreban alat. Evo, skinuo sam bravu, вот sнял bravu i skinuo sam krilo, вот sнял двери, a сейчас надо раму двери снять. Sada treba okvir vrata izvaditi, stari.
ga skinuti. Вот верхнюю раму отрезал и сейчас буду снять. Evo, skinuo sam, вот sнял, сейчас с этой стороны буду снимать. Sada ću ovaj štok sa strane skinuti. Ručnom pilom režem da vidim gdje je željezo koje treba prepiliti. Ručnoj piloj režu što bi uvidio gdje rama željezom stjenu i tu rezat s fleksom. Evo označeno, na 3 mjesta je učvršćen. Evo tu sam morao pilati da bi mogao skinuti. I na ovom. Вот, na 3 mjesta nada pilati. Željezno. Tako. Evo, očistio sam se. Evo, izvadio sam štok. Još ovaj na drugoj strani. Jednu storovu vytaštil. Ještě druhou stranu. Evo, izvadio sam i drugu stranu štoka, вот vytaštil i prijamu stranu rami i сейчас это podelaju do konca, što bi novi zvijeri prigotovili kak ih montirati. Sada ću to do kraja sve očistiti, obraditi, staviti okvir od novih vrata da vidim kako ću ih usidriti i montirati. Evo, podešavam okvir metalnih vrata. Вот делали подготовку монтажа. Рами. Evo, sve sam pripremio, вот sve prigotovio, iskopao sam za prag dolje, vytaštil sve beton, gdje bude porok. Evo, usidrio sam ga, sad ću se vratiti, ništa. Vrata, improvizirano i sutra ću to do kraja sve obraditi i izvršiti. Što ovdje?
sve. Izvadio sam vrata da obradim ovo i da ih konačno postavim. Вот витавши bijeli, drugoj день, я обрабатывал это все, чтобы, конечно, двери смонтировал. Sam. Sad samo zapunim pur pijenom i obradim žbukom poslije. Вот я сделал. Сейчас только заполнить пур пеной и обработать жбукой и потом покрасить. И подмазать. Treba podmazati ove tvorničke pante, škripe jako. Evo, gotovo je. 2 dana sam radio, zato što sam radio sam samcat i prvi put sam montirao protoprovalna vrata i nisam imao 100% profesionalni alat, pa sam morao malo više kopati. Работал 2 dня, ну, это для того, что это первый раз делал монтаж, одной делал, не имел помощника, не имел профессиональные инструменты и надо было копать по дуže времени и все это поставить под вертикалу и чтобы нормально закрывалось. Evo, završio sam. Kome treba vrata može zvati, s tim da mogu normalno raditi 2 dana i da sa klijentom koji želi ugradnju idem ja obaviti izmjeru i u nabavku vrata. Inače, za puno kopanja i rezanja ne radim. Evo, zapunio sam pijenom do kraja. Sad kad se osuši, još ću staviti rubne letvice iznutra i onda pogletati i pokrećiti. I dolje staviti tanki prag od 1 cm od širok 20. Вот, закончил. Надо еще летвицы, как раму около, и потом порог тонкий с твердого дерева, ширину 20 к мне, и так как двери.